poznato je da iz semberskih sela posljednjih godina se uglavnom odlazilo jer mladi ljudi vide bolju budućnost u inostranstvu i drugim gradovima u regionu. Ipak za Arsena i Natašu srećniji život ipak je u mestu kod Bijeljine, Donje Crnjelovo. Upravo gledamo u nastavku programa priču o njima. Crnjelovo je sinonim za napredno selo, vrijedne domaćine i lijepo uređena seoska imanja. Ali ono što posebno krasi ovo mjesto su mladi bračni parovi koji porodičnu sreću grade na svojoj djedovini. Kuću puna djece, slogu i ljubav, sve smo to pronašli u domu porodice Arsenovića. Razlog što smo se mi opredijelili za višečlanu porodicu jeste što sam ja odrastao sam. Nisam imao brata, sestre da se igramo, tako? Ja sam kao dijete uvijek govorio samo 5 djece. Znači, da mogu da se igraju. Da ne traže sad da ide lupam par kilometara da nađe dijete da se igra. I tako je krenulo. Rodio se Boždar. Posle smo odmah se opredijelili, bit će još jedno i tako je krenulo redom. Volim jednostavno djecu, volim da se igramo s njima. Oni kad se igraju u dvorištu sami, to je za nas nešto posebno. Igraju se, gledamo i tako. Rastu. Apsolutno nikad nije dosadno. Uvijek ima nekih dešavanja, jedan traži jedno, drugi drugo. Nama je to više slatko kad oni traže. Neću tu igračku, hoću drugu, kupi meni tu. I tako. Treniraju svi fudbal u našem seoskom klubu. I solidni su igrači, nisu sad neki baš specijalci, ali borit će se, vjerojatno će biti bolji. Velika porodica je obaveza, ali i blagoslov, gdje svaka borba ima smisla, jer se ona za Arsena i Natašu ogleda u Božidaru, Draganu, Nenadu i Marini. Problem je kod naših uopšte ljudi što razmišljaju, prvo treba nam kuća, treba nam auto, treba nam ovo, treba nam... Ne, treba nam prvo djeca, pa onda sve to dolazi, oni faktički guraju tatu, mamu da im obezbede to. Mladi smo i moramo da se izborimo sa tim. To jednostavno imaju sve što im je potrebno. Sasvim je i sa djecom je generalno jako zanimljivo, nikad nije dosadno. I definitivno ne bi ništa mijenjala. Kad bi mogla napraviti sve iz početka, sve bi ponovo isto. Ako se neko dobro organizuje, da njemu ništa neće spasti teško. Jer moja pokojna majka imala običaj da kaže da lijena osoba će naći izgovor, a vrijedna će naći način. Tako da meni je u suštini i odgovaralo što su ovako mali. Ja kažem, baš nakon šal sam x puta rekla dok sam u pelenama, da budem u pelenama. Kad izađe iz pelena, znači to je to. A generalno ovako svi mogu zajedno, svi jedni druge paze, tako da tu su da pripomogu i oni koliko mogu. Njihovo jedino zaduženje je da svoju sobu drže urednom. I da se paze generalno, da ne prave probleme, da se ne tuku, da se slažu koliko mogu. Iako su, ja kažem, različiti su po karakteru. Kad bi gledali izgled, ok, može se reći da su familija, ali po ponašanju, po karakteru, ko da nisu ništa. Svaka mama je stup kući, dok tata je tu da obezbedi ono što im je potrebno. Znači, od hrane i sredstava i svega. Mi se dogovaramo za sve. Kad radimo nešto, kako ćemo, šta ćemo, ovako, treba ovo, treba ono. Veliki značaj daje i to kad je porodica zajedno, kad se dogovaraju, kad se paze, a ne kad neko šeta na drugu stranu, neće da jednostavno nema to u poštovanju. Poštovanje je mnogo bitna stvar. Naša dječica, hvala Bogu, rastu, zdravi su, što je bitno. Najbitnije je to zdravlje. I mi se borimo i uspjećemo da od njih stvorimo ljude. Za ljude koji odlaze u inostranstvo ili u grad za boljim životom, kažu da nije dobro rješenje, jer ono što tamo nalaze najčešće nije ni život, a kamoli bolji. Ako sad odemo i odvedemo i ovako male, on se više nikad neće vratiti u svom zavičaju i to. A ja, moje selo Crnjelovo, to je jedno posebno selo, bar za mene. Ljudi su drugačiji nego u gradu.
Svi se međusobno poznajemo, svi se međusobno pozdravljamo. Kad se nešto dešava, svi se skupljamo. Nema sad, neko neće doći, nisam tu u gradu i na poslu, vamo da. Ne, svi se pripomažemo koliko može. Pa i sve i da imamo osmočasovno radno vrijeme, opet bi me sačekalo ovo kod kuće. Tako da majka je uvijek 24 sata mora biti majka zaposlena. I pa ne znam, nisam nikad požalila možda što nisam išla, ne znam ni ja, da ja pratim neke svoje te želje, da ja galjam neki svoj taj posao što bi ja htjela da radim. Ovo mi se sviđa do duše. Svaki dan koliko je sličan, toliko i različit. Svaki dan ima nekog posla, nekih obaveza oko djece. I onda u suštini oni su uvijek na prvom mjestu i prvo se njihove obaveze rešavaju, ne znam, škola, logoped, zadaća, njihove to fudbal, turniri. Svaki novi dan Arsenu i Nataši donosi nove obaveze, dok njihovi mališani, međusobno povezani roditeljskom ljubavlju, uživaju u bezbrižnom djetinjstvu. Ko najbolje sluša od vas troje? Gagi. Zašto je on najbolji? Zato što sluša mamu i tatu. A ti? Ja uvek nešto pomognem i nešto zabranjam. A ko brine o sestrici? Mama i tata. Ja isto brinem. Gagi 2 put i mama i tata. I ponekad i ja. Pomažete mami i tati? Pomažemo. Ja izbacim smeće nekad. Na selu tvrde Arsenovići čeka vas opušten život. Međutim, taj spokoj kao da se sve manje cijeni, jer je i napredno Crnjelovo suočeno sa negativnim demografskim brojkama. Možda i više od 150 momaka ima neoženjenih. Crnjelovo trenutno, to jest po popisu iz 2012. godine, ima 3290 stanovnika. Ove godine upisano nekih 17-18 učenika u osnovnu školu, što je stvarno rezultat nikakav. Čak u 2 škole će taj broj da se dijeli. Znači, bit će po 8-9 učenika u jednu školu. Moj Boždar trenutno njih ima 7 u razredu. 7 učenika, to je baš malo. Po meni bolje i na selu, jer djeca kao djeca, pogotovo ovi naši, oni su malo živahni i oni ne bi mogli da budu 4 zida. Oni najviše vole ujutru kad ustanu na dvorište i lopta, ljulja i po čitav dan su napolje, igraju se. A već sad da oni budu u gradu, da budu zatvoreni u 4 zida, ne ide to. Za razliku od grada vjerujem da nema toga da se sad meni neko najavi od komšije, ja ću tebi doći za 10-15 dana ovako, izađeš na ulicu, ajde odi ovamo, ajde pijemo kafu, ajde družimo se, onda djeca se druže, tu imamo tu naš stari renovirani park. Eto, i djeca se tu već danima tu okupljaju, igraju se fudbala, druže se i pogotovo ovdje u ovom našem kraju, našem ovdje, da ne kažem zaseoku, ima dosta dječice. Čini mi se da smo i dio sela koji ima najviše djece ovdje generalno u kraju. Arsenovići sebe i u budućnosti vide u Crnjelovu. Uvijek ima ti želja, sad neke su ostvarljive, neke nisu. Pa ako da Bog da još jedna bude. Još jedna. Bar 5. Jesi li srećan čovjek? Jesam. Ja sam apsolutno, ja sam uvijek srećan i uvijek pozitivan. I treba biti uvijek pozitivan, bez obzira da li imali ili ne, treba biti pozitivan. Najveća mi je želja da prvo da djeca budu zdrava i da svi budemo zajedno. I da bude mir. Da budu, ne znam, da budemo svi, da budu dobri ljudi, da budu dobri đaci, da prvenstveno da izrastu u zdrave i dobre osobe. Osim što razmišljaju o proširenju porodice, Arsen i Nataša priželjkuju i neke nove mlade komšije koji bi krenuli njihovim stopama, u kraju koji toliko pruža, a vapi za podmlatkom.